Pozdrav ljudi, Tome, YouTuber je ovdje i danas ćemo kraftati Tome YouTubera i nikada da jedem šmrklje kad nemam vremena. Ok, ovo je bila umjetnička pjesma Tome YouTubera. Možete je vidjeti na Facebook stranici Znam se, nemam još Facebook stranicu. Napravit ću je. Biće najbolja Facebook stranica ikad. I kako to možeš jesti bananu? To je sramota. No, zabela ti se ova. Daj da ti je izvadim. Srela ti se zabola. Ja ću ti izvaditi na najlakši mogući način. Dobro, evo, pokažujem mi da ne smijem toliko sjeti. Da, dobro. Skok u lavu! I to peče. Dobro, pokazalo mi već. Tako da, nadam se da ćemo danas pobijediti na ovome. Šmrkljemer si, fuj! Viš to s mene, fuj. Kakav si ti odatan smrade jedan. Steve! A još što stiglo! Steve! Znači, ja sam tužan sam. Steve, tužan Steve. A ja nisam Steve tužan, Andriju. Kako me nervira ovaj tu je. Nego, ova epizoda će biti kratka kako bi najavio prvu epizodu ovoga kanala. To je ova epizoda. Znači, dajte sve podrške koje možete dati, naravno, ako vam se svida video, ja se na to ne prisiljavam. Znači, svida vam se video. Ja ti si taj koji je jeo bananu i onak žderaše usta, pa ne radi se tako. Gledajte ovog jednog youtubera, Jaserše napišite. I ovaj jedan koji je snimio s njim, vidio sam tog, onaj na Fantu kad je prolio 84. epizoda, ja mislim da je bila, ne znam točno, ona nova epizoda nečega. Ona se sira, ne znam je li nova ili šta već. On je to lijepo objavio, jedete sa strane i onda vam otpadne. I onda lijepo psujete sve dok vam se ne spoji. Tako da ovo je samo najava videa, tako da danas nećemo toliko puno slijati, u stvari bit će jako kratka epizoda. Ajme. Plačem. Plačem. Zbog čega plačeš, Steve? Ne znam. Nimam oči. Kako nemaš oči? Kako onda vidiš? A šta ti misliš da ja vidim? Ne vidim. Kako ne vidiš? Pa lijepo. Ne vidim. Vidi. Ne vidim. Uopće ne vidim. Joj, Steve, to je katastrofa. Joj, ne vidiš. Kud sad ideš? Nemam pojma. Mislim da idem prema negdje. Joj, vidi kako je ovo kraj mape. Kako znaš da je kraj mape? To moja intuicija rekla. Tako da. Ljudi, nadam se svidjela ova epizoda. Ako je osvrte like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem. Ti nauči kako se jede banana. To je vrlo važna stvar u životu. Nemoj jesti ko majmun. Zato jer već jesi majmun.